بله تماشاوان بريز لسر مجرى دادگه کرنا تاوانبار انور اسلان جعالیه ولاتی آلمانیا بتایبتی دادگه که آلمانی و بابت هلگل میوانی خواه بريز نش اتصاز اندام بوليت بیرویا پارتی دموکرات کردستان سوریا شروعت کم جا آلمانیا باوایی که راست راست بلیمت بريز نشد هفته ماده باش به دست بکت خوازم بزان بم دادگه کرنا انور اسلان جعالیه دادگه که آلمانی تو چاوا شروعت کم خوندراته دەست پێکێ دەست بۆ و حەمی تەماشاوان هێژە تانێ تەصفیحەکەوێکێکی یازنال ئەڵمانیەمە ئەزل باژارێترا سویەمە کوردستانە سویەمە دۆم ڕاستی حقیقەتەن دەبێژن ئەڤ دادگەهکردنە هەناکێژی ئەو بریارە دەرکەتی لە محکەمەی ئەڵمان ئەوەیە گاوەکل پێشە و سەرکەفتنەکە بۆ هەمی پێکهاتیان گو ئیرۆژ سووریا دەجی لێ مرۆڤ دکارێ ببێژێ ئەو گاوا هەناکێ تەنێ تێرێ ناکێ ئەم حەز دەکەن و ئەو گاوا هەناکێ ببێ ئارمانج و ئومید بۆ دادگەهکردنە بە سەدان یاژین هەزاران با کەسایەتین ولۆ ئێگۆ بنکێرن هەندرە سووریا دەکردن هەر دەبەرێکی جێبجێ و دەربدەر بۆیژی دەبێژم ئەو مەسەلا هەناکێ دەبێ بەردەوام ببێ هەمی دەستگەهن حکووتی چه پارتیان سیاسی یاژی دەستگەهن جواکە سڤیل دکاربن با کارێ هەناکێ خەباتە خو جۆر بجۆر و گوتی خورد بکن دەولەتێن گو ئیرۆژ مافی مرۆڤاتێ دەتێ چەسپاندن یاژی مال سەر مافی مرۆڤات سەکردن مرۆڤ دکاربن با کەسایەتی هەناکێ دادگەه بکێ هەتا مرۆڤ بگهێوێ ئارمانجا هەناکێ سووریەکەن ئاوا ببێ بۆ هەمی سووریا هەر کەسێکی وەکوتی جیهۆپاتێ دەبینی يعني بدادگه کرنا انور اسلان ولاتی آلمانیا بگو من گلک علی هنه دبیجن نامه زلال جه توانبارین کول سوریه تاوان انجام دانه و حتی نهاجی بردوامن شاندنه بنارین آته چه نامه زلال جه پک اینارین تاوانان تینه شاندن نامەیان زەڵال تشتێت کارێ مرۆڤ سوود جێبگرێ ئەنو ئەف کەسایەتیان گۆڤا کریارên xerab dikin ya jî bêpêkirina dikin bere bizan dibin îro roj ew ji destên edaletê we gotî nafilitin çiqa we gotî dem dirêj bike tewîla we li ser demê û ev tiştê hanakê ji bîr bibe ya jî bişûn de bikeve ya jî xelk we gotî bidê paş xwe ez bawer nakim ewa ya we gotî bi teqadumekî cana ereb bêjin ev tiştê hanakê derbas bibe bi wê jî ev kesên got îro roj piştî şoreşa Sûriye gotî şoreşa Sûrî derketa ev kesên got dawa azadiyê di hundirê Sûriya de kirin û bo wê azadiya henakê binpêkirin dîtin di hundirê Sûriya de ber bizanibin ew binpêkirinê henakê newlo gotî hesan derbas bin lê ji canibekî dî ve jî eger mirov temaşe bike bere awgirîz jî bi devê me nekeve em bibêjin wala ev kesekî halohat dadgirkirin bîmena we gotîn صبحی پیش روز و پیشیا هنکی دیجی راست و جانبکی گلکی باشه لین دولت اروپیان باش سال مجیانه با 21 ساله بن خوشی جیان کریه براغماتون دبان مسئله هانا که دل جهنا جیو گفتی آسیه دکن دجوار دکن با کسایتین ولو برچا دادگه دکن دبر ناجی و گفتی چاوی خوشی دکن اون باشید زن قالك نمونه ولو هنا تندري أوروبا دا كسني هنا دادگاه نبونه وقالك كجبا كساتين ديكتاتور وقوتيكو جيانا خو ديكتاتورية درباس فران بآرامي تندرين با دولتي هاتا دجين بويشي مرود بيجي جانب هنا أو جانب هنا كي قريدايا به هالوسطا و زلهيزان يا جوا دولتي هنا كي ده مثلا دادگاه کرنه يعني الجرأة خفتنا تت بشروجة دا چارنویسا پک اینرین کو تاوانان انجام دادن لسوریه همان چارنویسا انور اسلانه چه کسک تاوانان دکه لسوریه بگشتی روجاوای کردستانه به یانجی لدبرین دن به و همان چارنویسا انور اسلام به مرون نکاری و گوتی به مسئله هنر که بیشتر صد افچی رو که هنر که بیشتر سریع فوق کسکی لیاد بشم آبای گاوا که پیشه مجموعه خواستن چوک سیاست مدار یا چوکی تفکر سیاسی کردی هر وها و گوتی اپوزیسیون سوری بگشتی هر وها جو گوتی سازی جواک سویل ام کار و خبات بکن سروی و گوتی خاله هنر که او خاله گلکی گرنگه و هر کسی که بزن به گو اوی و گوتی اجدادگه کرنه خلاص نبی و هر کسی که جی بزن به ابن پیکرنه کو ایروش جورو برد هندري سوريا دبن وينها مولو كتيب خاصان درباس ببن باش بريز نهار تجي تاني زمان يعني لتوايا سوريا تشي لنافچين كردي روجاواي كردستاني به تشي لنافچين دبن كنترولا اوبوزيسيوني دبه وكون هذا رابورتا مجيد هات تشي جاليه رژیم اسد و ميليسن بسر به توان در حقي ولاتين سيفيلتين انجام دان سر روجاواي كردستاني تسكنن او توان بارين كو توان لديجي قال كرد انجام دانه قالوا ولاتي اوروبا ويتشاوا ورنا سيزادان ورنا دادگه کرن
تایبەتی ئەم بێژن بەر پرسیارên PKK و kesên bi ser ve yan jî baskin wê yên ku tawan encam dane derheqê gelê Kurd wê çawa wane dadgehkirin pêwîst e çi were kirin ev karekî gelek xort dibêj wa kesantiyên ku hatine bin pê yanî we gotî derheqa wa de bin pêkirin hatine kirin bi wê jî ez dibêjim îro roj wextê ku mirov dibêje Sûriya bi giştiyê ne deverek erê deverek na PKK we gotî ya şaxê wê gotin Kurdistana Sûriyê de bi hemî dezgehên ku îro roj xwe birî xwe dîtiye wekî rêveberî ku bi dest bin pêkirinê gotin rê dekiriye ev mortezeqayên ku îro roj bi ser Tirkiyê ve bi ser opozisyonê ve hatine girêdan û bin pêkirinê ku wan deverin gotî hatine dagirkirin kirine her wiha we gotî rejîma Sûriyê bi serokkomarê xwe Beşar Esed ez dibêjim ev hersên desthilatê hanakê û kesantiyên ku bi ser va desthilata vanakê karek û xebatek gelek xort jêr divê heta dikaribe di derveyê vê nakê jî ez bawer dikim divê miron belga teqdîmî we gotî va dezgehanakê pêşber dewletên Ewropî bê belga bi heqîqet we gotî kar û xebat nakin ser tiştekî we gotî tenê heme iddia û belge jî ez dibêjim gelekin yanî ana îro roj Kurdistana Sûriyê de belgên ku îro roj destê tevgera siyasî Kurdî de gelekin yani ji kuştinê bigire ji revandinê bigire ji bin pêkirina bike ji jiyana siyasî qedexînkirina wê nake ev ya hemî jî we gotî her wiha jî li deverên ku anha îro hatine dagirkirin tişt alî hêla Tirkiye we gotî waz zilhêzin pê ve ew mortezeqeyên ku bi ser ve têne hesêbkirin febitalî ez dibêjim ev ya kar û xebateke berdewamî bi wê nakê divê her wiha we gotî mesela belgekirina va bin pêkirinê ku hayê divê mirov dikaribe dest radestîn va dezgehê anakê bike dadkaribe bigihên encamên ku bi rastî mirov sûd jê bigire û tenê xwîna va kesayetiyên ku jiyanek xwe terxan dibûn bo gotî jiyaneke azad dikin rê Sûriya bi giştî de bibin ew kesê hanakê jî rehet vehsin baş birêz tu dibêjî ji ber ku min niha pirsareka rastiyê te kir çaranivîsa ew tawanbarên ku tawanan encam didin heman çaranivîsa Enwer Islam vê te got yanî tiştekî nisbî ye ne ekî serê sedî sed ku ew kesên ku van tawanan radin werne dadgehkirin mîna Enwer Islam yani em karin bêjin bi dadgehkirina Enwer Islam hişyariye ji ew tawanbarên ku tawanan encam didin û eger em bêjin dadgehên Ewropî navdewletî berdewam bin di dadgehkirina tawanbaran de ew ê bibe rêgir li pêşiya encamdana tawanan li Sûriyê bi giştî ez dibêjim ji destpêkê de min got ev ya gaveke li pêşew serkeftineke we gotî bo hemîn pêk hatiye Sûriyê dişîn di do bibe rêgir min nebexweran ev kesayetiyên ku jiyana xwe li ser xwînê ava kirine û jiyana we we gotî berdewam e li ser xwînê jî û jiyana we berdewam e bi va kiryarê hanakê bi wê jî ez dibêjim ev ya nabe rêgir heger bû bana rêgir wê rêgir bana li pêşiyan gelek va rejîmên dîktator ê ku gotî rojhilata navîn timamî pirêvet bin bi wê jî ez dibêjim em nabe bibe rêgir lê ev ya we gotî baş dikare mirov bibêje wê li guhê wan naxê bixê wê bizanibin enû meselên va binpêkirinê ku dibin ne hema wilo hesan derbas bin di wextekî de heye ku ew binpêkirinê hanakê bi rastî jî bi ceddî serwerê sekinandin û ev kesayetî hanakê siza bibin û bigihin heqê xwe li derbarê va binpêkirinê ku hatine kirin di hundirê Sûriya bi giştî de برێز ینی بێگۆمان ji her kesî re diyar e binpêkirin li her sî navçeyên Kurdî serêkaniyê Efrîn û Girê Spî ji aliyê grûpên çekdatê encamdan her wiha wekû niha me got li navçeyên Kurdî Rojavayê Kurdistanê jî ji aliyê PYD û tevgera ciwanên şoreşgeriya faşîst tê encamdan pede kesê enekesê dikare dozê li dijî van tawanbaran li pêşiya dadgehên Ewropî veke دعوی بکه دعوی هلده و نابێنا دوو وەکی dibêjin partiyên siyasî ez bawer nakim vêya we gotî bibe lê bi navên wa kesayetiyên ku binpêkirin heqê wa debûne mirov dikarê va meseleya nakê bike lê wekî meselek siyasî ev ya hinekî zehmetin belkî derfet navê dima meselên zagonên ku wa dewleta we gotî bi kar tê bi wê jî ez dibêjim ew kesayetiyên ku di derheqa wa de binpêkirin hatine kirin dikarin li pêşiya va dezgehên hanakê gilhên xwe bikin û ew jî bikin encamê xwe jî bikin heqê ku pê ji bo wê nakê bûne baş birêz bêgoman zarok jî li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PKK ciwanên şoreşger tevgera ciwanên şoreşgeriya faşîst tên bin çavkirin tên leşkerkirin çaranivîsa gelekî ji wan nediyar e malbatên wan tu zaniyariyeke li ser zarokên xwe nizane ev jî tawaneke dijî mirovatiyê ye
تاوانه باش يعني هر کس دکاره او کس مثلا بیج المالبات یا هر کس بری خوب ده دادگاه اوروپی جبوی پاراستنا زاروکن کرد رو روجاوای کردستانی اگر من سر واندنا زاروکان جیب سکن برکو اوج تاوان أوروبا دا وقتی گوت بخوازی وی تشتهانا که بکن أو کسایتین گوتی آن هات بيج مثلا بيجن زارو که هات نرافاند زارو که وانا که هات نرافاندن دوی خلق کی وانا که أوروبا بی یک دو گوتی تبیت بنان ناو نشان بکه کی تایبت أبرافاندن أنا جيت تفجرك سياسي تمام بيجي والله أف تفجر دبر برسا وكي حالات سياسي وأخلاقي راسطة أو لكن راجية اللي دويت خلق کی بناف بكه إنه فلان كسر گوتی أو أنا وكي أنور نمونه انور شخص خو گوتی بناو خو تمثيل خو هيئت خو تشتي گوتی تمثيل دك هاتيه پیشادت گه فبالتالي دویت بعد کسی انا که بناو نشان بکه انه افد برده مسؤوله و من ادعاء عمل سر فلانه راست مؤسسه که بريبت بي او مؤسسه انا که بسلا يعني كي سياسي به لتوقل كي انا که بناو نشان بکه لتني ادعاء بك سر جهاتك فرا از بجمنه کی گلک زحمتي وینا که انا و ني گلک زحمتي اجي بين في مثلا انا که جيبك باش برێت زێداویم پرسیار ئەمێ لەسەر پێشوازیکردنا ئەمریکا و نەتەوەین لێکرد یەگرتی لەسەر دادگاکردنا ئەنوەرسلان جی بسەکنن هەم ئەمریکا هەم جی نەتەوەین یەکگرتی پێشوازی لە دادگاکردنا ئەنوەرسلان کرد ئەڤ یەک نیشانە چییە تو چاواش ڕۆبەت کرد بس كان بوي جو أمريكا قريبا أنا وقتي بعيني وي بيشوازي أقول وي ضد كرنا أنا كربانة بعيني وي قوا أنا كنزيكبون لبا كرياري قول سر عرض إيرو روج در حقا جواكا سياسية جو قتي تفكرا سياسية أكوردي بياجي خلق ما إيكود في حريما أنا كده جيات كن فبالتالي أبايا بيوان وقتي د جوجبت نكي جدانا بيوانك جيو قتي تبشتغانيان واكسا انتيت كي إيرو جو حميبن بيكرنا تندري كردستان روجا آوادت که هر وها و گوتیش آلی کی باید دستخوشی لوی کارن یاجی او کریا او ساگونا گو هاتیل در حقاوی کساتیانا که اویانه که هفدو ناگری و او جید به وی صدما گو من گوت زفز لهز المزن براغماتن بارسان و گوتی مصالح خبری ببن فبالتالي هناك مثلا هنا که بجم شوپانا کدور و دریجر دری بله زور سپاسش بو میوانی مبریزنش اتزازا اندام پولی دوره پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ایروت میوانی مبول سروی مجاری گلکی سپاسیتک